ไม่นิสมปริยัตกุมสังนิสมนิเลปลีฮันิยา Rainbow Mizo Channel คลิปตูเล่ไงทัตุจงจงเตอินจะไปอินจีไปเล่เท่าอุเล่ขวเวลรำสังสังเต็มอันไงเป็นรอนอินโดนเลียนตักไม่มุนเนียอากัลชาวเมกาอาปันหินเฮียนลำเชียไม่จีฮันิลาวะแห่งมุนเนียอินโดนาอิสราเอลปาเลสไตน์ฮามาสเอาแต่อินโดนาเล่ Russo-Ukrainian war ตะเฮียนเองติกไลปอยน์มีเดียเต front page สิอันลัวเดาเรงาแห่งมุนเนียอินโดนาอมเมกตะเฮียนอินโดปุยปฐุมนะอันจกชกมวยเงินตีนขวเวลเฮียนอันเทียร์ทั่วปะ Russo-Ukrainian war ปอเฮียนรัสเซียนสิไปเต็น military offensive นัตักไม่อันกัลปุยเมกบางอินยูเครนจูอัตลบวยเวียวตัวรัสเซียสกาดจวนรำดังเตเฮไปปุยทักนาเฮียนอันโดนินรอลนาตูรินวาวขานาตันนิวเคลียร์รัลทวมเตอเล็กชวกเลตาอันนี้ DW ฮันรีพอร์ตดานิน Ukrainian President Volodymyr Zelensky จวนรัสเซียนสิไปกันเมลมาตะจวนคาร์กิฟขบุยฮีลักเวกตุมินทับปุยทอินมินดอร์เมกามาเซรัสเซียน President Vladimir Putin อัทิลตุเมโรฮิจูตุนเทนจวนอัมมุริลวานิฮัติ Ukraine President เฮียนฮัสไอเซลดันจวนรัสเซียเฮียนเฮติยงตักเฮียนคาร์กิฟขบุยลักตุมินมินนอร์นัสเลมาสลาคาร์กิฟขบุยจูกันคอนโทรลนันหัวยาเอาเมกามาเซบาวรักจูอปังไอเจียโตลวารัสเซียนสิไปเตมิสไซล์และร็อกเก็ตเตอันบอมพวกเตวางินคาร์กิฟขบุยชุงจูนุนพุ่งปังไอตะกินเอาอมเหล่านะอะไรโตเลยอะกันเมลมาเตลกะยูเครนเวงหิมตูร์เฮียนแอร์ดิเฟนซ์ซิสเต็มกันในซาตรังเฮียนจ้าสมนิปังอาเวลเจ้าฮีกันมาโมเบลจูฮันิยากันทุรวลปุยรำสังตรังเตเฮียนอาทัยยังรังอาแอร์ดิเฟนซ์ซิสเต็มเตฮีมินหลานตูรินกันเงินเจ้านี่อาทิอีสตันยูเครนคาร์กิฟรีเจนชุงอาอินโดนีเซียจงจางอาเฮียนเอเชียนนิวส์อินเตอร์เนชั่นแนลจวนคาร์กิฟรีเจนชุงอาคาร์กิฟขบุยจังอาลวักเลวอิซิอุมดิสตริกาบรวายามุนารัสเซียนแอดวานซ์ฟอร์สตัดจูฮันดอนลูตาบรวายาวิเลชาเฮียนยูเครนสิไปเตเลรัสเซียนสิไปเตนัสตะกินฮันินกาปาคาร์กิฟซิตียฟรอนทรังตรังอาเตอินกานาชวกเมกบกาแห่งคาร์กิฟฟรอนต์ไลน์สวัตวอตรังอากุเปียงเสรียดทั้งอินโดนีเซียนอาหัวเมกานิตีนเอเชียนิวส์อินเตอร์เนชั่นแนลจวนเวนคานฮันรีพอร์ตารัสเซียนสเตทมีเดียทัสนิวส์เอเจนซีจวนรัสเซียนสิไปเตนคาร์กิฟรีเจนชุงอาอันรำลักจินชุงารำอบตูเลโรเรลนะกายฟวยตูระอันดา Military Civilian Administration Head วิตาลีกันเชฟจวนคาร์กิฟรีเจนะกันอินโดเมกนาเฮียนกันสิไปตะจวนยูเครนสิไปตะกุตะตรังอินสแควร์กิโลเมตรจันฮีเวลจัดจูกันลักเบลตัวยูเครนสิไปเตต้นตลังเมนซิตี้คาร์กิฟขบุยลาตูร์เฮียนวอลจังสมุนากันอินคอร์เมกาชูนันเยมจานันเยมปอนิสละเองติกไลปอยน์อินโดนาเลียนทำตักจูอาชวกเดาเรงาเฮลัยมุนารัสเซียนสิไปตันมันส่วนนะฮีอินโดนาอมเจเนยเลปอยโมตักนี่ฮัติเฮติยงะเบติลกราวนาทิลเทนเมกไลเฮียนเบลารุสเซียนประธานอเล็กซานเดอร์ลูคัสเซนโกจวนรัสเซียนสิไปเตเลเบลารุสเซียนมิลิเตอรีตะจวนTactical nuclear weapon เตมันดันตูจิริน training อันในโฮเมกันนี่ตีนฮับพงจาราคาร์กิฟเชเวลฮีอินโดนมุนทาร์อาเลลัมตานะฟรอนต์ไลน์ทาร์ฮันนี่เดวเบอร์ตัวมาเซอัลจาซีราจวนบอดปาร์ตี้รัสเซียและยูเครนเทียนมาสอนนัจูคอยมุนามจวนอันในเวเวียมาเซเอเวรชชุดินยูเครนสิไปเตฮีอันตลนุงนัสโจกาจุดที่รอลจวนยูเครนฮีจุดที่ไม่จวนอัตลมโดนเหล่าตีฮีอาเชียงเวียวตัวอินอาเซียตาให้วังเฮียนรัสเซียนประธานวลาดิเมียร์ปูตินจวนรัสเซียดิเฟนส์มินิสทรีชุงอาเฮียนเอคอนมิสเทียมตักเตอนุมัติรูลาอาเซียตาวังอินรัสเซียนดิเฟนส์มินิสเตอร์จูทักกินเอคอนมีลำปังอาเทียมนัสังตักในจูดิเฟนส์มินิสเตอร์ตันอาดาตาโจกาให้เฮียนไออันติร์จูหุ่นไรโจกอินดาวนาฮีอากัลนิปัวรัสเซียฮีอับวยเหล่านัตูริน Defense Ministry ชุงบัดเจ็ตสิครั้งหันพัดเล่อันรัลทวมมันตุรเต
janai taka man hani thaina turle sen so how tak lo zoka Russia hian offensive operation hi akal puichun zomzel thainan le NATO nen hian direct conflict hi nai taka omreng to boka chu alo thleng thutani poa Russia hian sumle pai inran chem tak chunga indona lian zok amachon hatul dona wangin chumi tan chuan defense minister thak thleng hi Putin a hian poimo hlea angayani anti viral press chuan report an pek danin Russia chuan asipaite chatvelna video pakhat chu atlang zara missile lom tak mai nuclear warhead phur thai tu ta chu practice in en chinna anei meka heba ka hian missile ka chuana motorena phur chua thai mobile missile launcher anti ta chu en chinna na in mun ranga an phur sona heng missile launcher han phur son ta hi phur sona ni lai hian armor vehicle lom tak ten an veng him boka he video footage Russian Ministry of Defense chuan nimin zirtopni akhan an tlangzar ani khovel ramsang te chai boina turle vaukhana tan Russia hian hethil hi tiangai ania mase military analyst thren khat ta chuan Russia hian atop khoka NATO nena indona anma chonani chuan mangtura hain bot sai hi atul to wangin heng ral thuam lom tak ta hi man mai thai turin Russia ramchung mun ranga uninstall ni in asriatani anti heti lai hian India media wion gravitas chuan President Volodymyr Zelensky hian anmelma Russian sipai telaka harsatna lian tak mai amachon meka Russian ground assault tawangin front ranga Ukraine sipai te antal buidau hlaka Ukraine khopui thren khatte abik takin Kharkiv khopui chunga phai chuan Russian bompuak ten kangmai siam kang thelle building chimkara tanga mipui ta chan chuan ha thokin han boi hle bokani anti tichuan Ukraine hian indona hau tak mai han to rualin chomle hrai tur han nga tiela internal displaced people an pungna sahlea Russian sipai te hian Ukraine chimlampang te khochak lampanga te beipui thak na hi an nei deuh ranga wangin khopui le thingtlang khuate town thren khata tangin mipui tam tak ta chu mun him lampanin anom na mun anin sona heng mi te buaipui ringot poi hi Ukraine sarkar tan chuan thil harsa tak ani toni antibok Kharkiv city hi Kharkiv regional capital ania tichuan Kharkiv region chunga hian district rang anom le boka India ram chunga rambung thren rang te kan thren dan nen hian chuan ainang chialawa hriat thiam olsam dan turber chuan region pakhat hi India rama state pakhat nen hian ain tluklang deuh thoa tichuan state pakhat noya district rang kan threnang deuh hian region pakhat chunga hian district rang te thren le ani bokani tichuan FP chuan Kharkiv region hi Russian sipai ten lakvek antum ni in ahriata kilrang atangin Kharkiv region hi bayania Kharkiv khopui naivai taka town thren khatte hual betin Russian sipai ta chu anum toa tichuan hetiang taka Russian sipai ten Kharkiv region chung anbei hi atum khatna first wave ania Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan kan sipai ten Kharkiv khopui venghim tur hian theitop an chuameka mase kan melma Russian sipai telaka hian lotlin na ro pui tak kan changdon nge don lo tiro chu kasoi theilawani ati Russian President Vladimir Putin hian China nena indona kong chu ahong thar lea Chinese President Xi Jinping le President Vladimir Putin te hian in biak na hanai toa NATO nena direct conflict chhuak mai thai din muna andin meka wangin China nen hian military lama inrem na thuthlung thar huam zau jok chu sain turin ruam manna ansiam mek bok ani Ukraine indona lampang boruak aso sangin NATO nena hanin kar boruak po sahat tak ani chomek lai hian Middle East lama Israel Palestine Hamas saute indona lama po IDF ten airstrike anai tuk rangmaya Nizan Khan Israeli Air Force tachuan West Bank ka Jenin le chevela airstrike annaya helai huna hian Palestine Hamas firfiak pol tachu antom ruwa Israeli Air Force ta hian vathong darin boman thlaka Hamas firfiak pol jingami nunna chan le liam tuar anom nualani tin diharet chuan report an pea mase Palestinian lampang chuan report an pek danin
civil mi poi soilo ten he air strike awang hian nunnan chana West Bank ka Jenin refugee camp vela hian mi pakhatin nunna chanba ka liam tur mi pariat vel lai mai hanoma heng mi te hi Palestinian poi soilo civilian te hani tin han reporta Reuters News Agency chuan helai hmuna thilthen dan hi chingkwang takin confirm thei anilowa Palestinian Health Ministry le Israel lamin han puan dan hi ainang lo ve vea thilthen dan diktak hi ahriat thei rilawani anti voin hi Israelin do nizani somni le pangana hanita The Times of Israel chuan thasari chuangjat mai Gaza Hamas na in dona chu atling towa hunrai tak chung Israelin in dona hamachon to wang hian Israel ramchunga politics chu nasatakin asoi danglama Prime Minister Benjamin Netanyahu rintok lo na thiltam taka aum takawangin Prime Minister Nina Chalmek tu Benjamin Netanyahu din munchu tlemin atlantiam takhatani antia Channel 12 chuan hemichung changa report an pek dan chuan Israel Prime Minister Nichunzom Zeltura Mipuiten Handu opinion poll Hansiama chuan Benjamin Netanyahu hian 32% hamhua hei hi Likud Party voter te trang chawin ania ti chuan an party chunga minilo party pon lampanga tranga sarkarnan siam pui party anthurol pui te tranga a vote munen chuan 35% vel ania ti chuan Israel sarkar dinglai mek tan hian an opponent lianber party chu National Unity Party ania National Unity Party chair Benny Gantz chuan pola hian vote amuthle maya an party chunga tang ringotin 35% vel vote amua ti chuan party danga tanga top 2 vote amuten chuan awa in 42% vel lai mai hamuta Benjamin Netanyahu ai hian Benny Gantz hian vote amusang ta zokani anti ti chuan Defense Minister Yoav Gallant chuan kandon puantong khan Prime Minister Benjamin Netanyahu soisel na nasatak mai hasoi chuawangin vote hi amusang ta niin hakriata Paul Rizalatranga halandan chuan Netanyahu ai hian Galanthian mipuiterin na ahlo chhuak nemjok niin hakriata 43% lai mai vote amuve bok ani ti chuan Palestine holaka durum tak mai Finance Minister Bezalel Smotrich chuan vote 21% chaw amhua National Security Minister Itamar Ben-Gvir chuan vote 28% amhuboka Transport Minister Miri Regev chuan vote 27% amhubok hein dona ralrel khol tajinga athuak vortu berle IDF Chief of Staff Nina Chalmek tu Lieutenant General Harji Halavi chuan ramhroi tu ni turin mipuiterin ahlo ta hleboka Paul Rizalatrang hi chuan mipuiten hanram hroi tura andu bernin hakriata Lieutenant General Harji Halavi hian Pola hian vote 46% lai mai ammu ani politics lampanga hetianga boina neu o meklai hian battleground lampanga Israel hatchet na tawangin mundanga tranga beina atok ta zewa Northern Israel lampang hi andon target berchu ani deuria Galilee le hache vela drone mangin beina antok theni ti inhriat tirna red alert anti siren chu anti roi maya inral ring tura alatan pekna tahi mun somlai mayania video kan muang hian kafar yuval te misgaf am te manara te maiyan baruch te kiryat samana te metula te kafar giladi te bet hilel le telhai te margaliat munate ala thiti chu ania masedron te hian poikhoi na handon nei time tero chu chanchin kan buat sailai hian update ala omri lo ani heti mek lai hian United Kingdom Maritime Trade Operation UK MTO chuan Yemen atanga marthang lampang tuipui melatea mel somsari paruk velzatahla hodaida sumdonglong tachu Yemena Houthis rebel southten an kapani ti an pungjara helong bainatan hian engral thum chiangen manti chu finfia thei alani ri mai lowa long captain hian United Kingdom Maritime Trade Operation Agency hena a report dan chuan long hian chena te naw deu chu atoka mase na thok tu crew member tero chu an hima liam tur le nunna chan hanum lawani atia he chet na anto na munatanga longchol mun naiber an pan me kani
ti asoibok British chuan helongin chiat na atodan chungchang hi uluk takin statement lain investigation chu an kalpui donani ti an pongjar boka kanla soilang lo mai thaya Yemena Houthi rebel sote hi US chuan firfiak pol terror organization an ni tin Israel Palestine Hamas sote indo madai khan alonem ngetwa Yemena mipui chengan tamberber na munta chu an control na nuaya an dawangin heng Houthi rebel sote hi beyan khirin Palestine Hamas sote ang main mipui kara anin phuma hewang hian an mun ma fian real deuh ta chau hi US le Israel po hian an bei chu alaniri ani heti mek lai hian voin chama darsom harik ma deuh khat khan The Times of Israel chun update anei danin Israel Air Force 10 Gaza Strip chunga nizana ringot khan beipui thak na muntam taka anneya tichon Rafah city ate Jabalia le Netzarim corridor ate Ground Force 10 operation anei boka IDF 10 thuchu hansiam dan chuan heng beipui thak na sang ate hian ralthum da khom na weapon depot te infrastructure chikrang tele building firfiak polten trangkai taka anman tachu an target berte ania Rafah city hian ground force te anchet baka heng leilam sipai te thopa tranpui tur hian airstrike neitel haniboka tichon Rafah hian Palestine Hamas chau anum lawani ti IDF te chuan han pongjara Palestinian Islamic Jihad group te operation nein anum telani ti an pongjara tichon ni jan lampanga Rafah khopui chunga airstrike anneina hian heng Islamic Jihad group te operation anneina munrang te chu noi chiatania Palestinian Islamic Jihad operative senior commander pakhat chu airstrike mang hian thani ti IDF te chuan hanpong jarbok Islamic Jihad senior commander hi aming ponjar anilawa mase Rafah khopui chunga hian chanvo poimo tak mai aneya chu naber chu IDF 10 Rafah khopui handon beina hian Israel sipai te lo chanle dan tur le inbot sei dan tur chikrang te chu rom manatam tak siam tu ni antibok Gaza indona hian Israel sipai ten manson mek lain Israel tana thulo mamlo tak mai thuthar pakhat awma Hamasowin Israel ramchunga tanga Israel mi anman tuna anhren mek nia hansoi ta jinga mi pathum ta chu Rafah khopuya operation anneina hian IDF ta chuan an ruang an muchuaka hengmi te hi mi pa pakhat le meichhe pani nin Izzat Galeran tarte Amit Buskilate Saniluk te ania Israel sipai tele Hamas firfiak polte nasataka anin kanakara heng mi pathum ruang te hi an muchuak ta IDF thupong tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Nijan Lama Khan military le Shinbet unit tenen operation kanai mek lain heng mi te hi an ruang muchu anita October nisaria firfiak polte Israel ramchunga handon luna anchet na satna munper supernova music festival manna muna khan ankal ngeya mase firfiak polte handon chet thudawang khan han pathum hian mefal sim lama antlan chia Hamas firfiak polte hian an pathum hian an that ngala tichuan an ruang hi Israel ramchunga nut chialowin an mihren ta jinga telangin Hamas sote hian Gaza an kenglut tani ati Daniel Hagari hian hasoi zeldan chuan IDF 10 hetianga an ruang an mu mazong hian Hamas sote chuan Gaza an mihren ta jinga nungdama laom ta jinga chiar talin lisa po an latel veka hei hi Israel minbum nania heng ruang an mu chua jinga mi pahni galeran tarle buskila te hi nungdamin han laoma tichuan lo karo hi chu Gaza athini in ansoi boka mase hei hi thildik lo ania an ruang hi uluk taka zirchianani nuwa louk po hi Gaza an hroilu ma khan October nisaria khan firfiak polte hian nasataka soisain aluru tepo an vokhiveka tichon hengmi pathum te hi October nisaria khan heng firfiak polte hian an lo thatdai toni ati tichon he thil hian ngonglian tak mai hanaita UN thlengin hei hian anghong zuita US envoy to UN chuan hetianga firfiak polte nunrong taka anchet na hi US chuan apomjam theilowa
an mihren te din mun chung changa po diklo takin information an pe chhuaka heng firfia Paul group Hamas so te hian an mihreng zongjong hi an vain an chua vek kan phutani tin US envoy hian UNA hian athen taruk maya Palestine mi puilam pang tranzong in UN Security Council a hian soihona voitam tak nei haloni toa tichuan voi khatna tan Israel mi Hamas so ten an mihren te chua zalen tura phut na chungchang chu tuntuma hian avoi khatna tan an soilang veta ani voin chanhu darthum vela khan the Times of Israel in live update an nei dan chuan IDF noya Israeli troops 460 armor brigade 10 Jabalia le hache vela operation anneya Hamas so te chuan helai hmuna hian ralthum chi rang an lo siam chuaka heng ralthum siam chuan hun jinga hian long range rocket manufacturing site awm boka an tol cher ralthum chi rang an siam na man ruale ralthum thren khat te chu an man saknuala helai hmun latura armor brigade tele Hamas so te inkana wang hian an man ruale bungro te ralthum tam tak te chu ti chiat tel ani bokani anti tichuan indona na sa takkara anti chiat bang tlema jong chu Israel sipai te hian Hamas te kutatrangin an chu saka an mun ma hi nasa takin bom chiat zui ani tabok ani ole khati jong kha tuntumatana report kan bot sai thaite nile phot sela kan video la subscribe lo ten milo subscribe sakzel tur le like le comment te milo pek sakzel turin kan ngen cheu ani